Il-Kummissjoni Ewropea twieġeb lill-eks Kummissarju Ewropew John Dalli u tgħid li għaliha il-kwistjoni tar-riżenja tiegħu ingħalqet it-tlieta li għadda. Skont il-kelliem għall-Kummissjoni Ewropea Olivier Bailey, dakinhar John Dalli kien aċċetta quddiem żewġ xhieda li jitlaq mill-kariga ta' Kummissarju Ewropew. He stopped being a commissioner on Tuesday, and that's when his job ended. F'konferenza tal-aħbarijiet fi Brussell, il-kelliem għall-Kummissjoni Ewropea qal li m'hemm ebda obbligazzjoni biex John Dalli jibgħat ittra formali ta' riżenja. On the basis of these conclusions, from a political point of view, it was untenable for the then commissioner to remain in his post with a sensitive portfolio dealing with sensitive matters. Il-kelliem għall-Kummissjoni Ewropea qal li r-riżenja ta' Dalli kienet aċċettata b'effett immedjat. This whole question of the resignation of John Dalli is behind us, it's over, and this occurred as of last Tuesday. Olivier Bailey qal li permezz ta' intermedjarju John Dalli għamel kuntatti mhux uffiċjali mal-industrija tat-tabak u qal li dan mhuwiex aġir aċċettabbli. Mill-aspett legali iżda m'hemm ebda evidenza kontra John Dalli u għall-Kummissjoni Ewropea John Dalli għadu innoċenti f'dan il-każ. Legally speaking, we have no evidence or any illegal behavior of Mr. Dalli. Until we have the legal conclusion on this matter, the Commission considering Mr. Dalli as innocent. Intant fi stqarrija Kummissjoni Ewropea qalet li l-President José Manuel Barroso iltaqa' mal-Viċi Prim Ministru Malti Tonio Borci li ġie nominat mill-Gvern biex jieħu post John Dalli. L-istqarrija tgħid li Barroso informa lill Prim Ministru Lorenz Gonzi li qed jaqbel ma' din il-kandidatura u għalhekk il-proċess jista' jibda jimxi. Il-Kummissjoni Ewropea iżda mhijiex f'pożizzjoni li tgħid kemm irid jgħaddi żmien biex in-nomina ta' Tonio Borci tiġi aċċettata mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew. How long the Council and Parliament will take to finalise that procedure, quite frankly, I'm not in a position to answer that.